Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci našega YouTube kanala Zgodovina slovenskega alpinizma oziroma poslušalke, poslušalci našega istoimenskega podcasta, lepo pozdravljeni, ponovno sem z vami Peter Mikša in tukaj je nova zgodba, nov pogovor, tokrat v seriji Pogled čez rob. Pogled čez rob je serija pogovorov, predstavitev in razmislekov o alpinizmu, torej o njegovih zgodbah, akterjih, knjigah, filmih, seveda vse to zapakirano v neko zgodovino. V ospredju so vsebine, ki razširjajo razumevanje slovenskega in širšega alpinizma ter odkrivajo manj znane plati gorskega sveta. Pogled čez rob, kar pomeni pogled, ki sega čez rob stene, grebena, tudi meja. In v kontekstu tega je moj današnji gost pravi naslov za to. Nahajamo se namreč, pozor, v Sarajevu, seveda danes glavnem mestu Bosne in Hercegovine, ki pa je bilo nekoč nekaj desetletij nazaj glavno mesto ene od jugoslovanskih republik, v kateri, torej eno od republik države, v kateri smo živeli tedaj Slovenci in na nek način tako tudi malo naše. Predvsem pa je Sarajevo naše slovensko tudi po letu 1984, ko so tukaj potekale nepozabne zimske olimpijske igre, ko je, vsi dobro vemo, oziroma skoraj vsi dobro vemo, Jure Franko prismučal prvo jugoslovansko in s tem tudi slovensko medaljo na zimskih olimpijskih igrah. Torej Sarajevo je za Slovence neke vrste tudi naš slovenski kraj spomina, čeprav smo šli preko meje. Danes se bomo tukaj v Sarajevu spominjali še enega pomembnega trenutka v skupni zgodovini, lahko rečemo triumfa jugoslovanskega in seveda s tem tudi slovenskega himalajizma. Govorili bomo o odpravi na Everest leta 1979, ko sta, vsi vemo, Nejc Zaplotnik in Andrej Štremfelj kot prva Jugoslovana, Slovenca, dosegla vrh sveta. Zakaj bomo govorili o tej odpravi? Ker je z menoj Zehrudin Isaković, režiser, publicist, dolgoletni gornik, alpinist, raziskovalec in kronist gorskega sveta. Zakaj je z mano in kaj je v tem okolju že naredil, posluhnimo v naslednji minuti dveh. Zehrudin, rojen leta 1966, je po izobrazbi magister komunikologije, po poklicu je novinar, je pa avtor številnih dokumentarnih filmov in oddaj o gorskem svetu. Ne le na Balkanu, po celem svetu. Bil je aktiven alpinist s preko 250 preplezanimi smermi, med drugimi je že s 17 leti preplezal legendarno steno Petit Dri v masivu Mont Blana. Bil je tudi predsednik Planinske zveze Bosne in Hercegovine, za svoje delo je prejel tudi zlato priznanje. Zakaj je z nami? Zato, ker je glavni akter, ideolog serije o odpravi Everest 79, ki skozi dokumentarni format obuja enega največjih dosežkov jugoslovanskega alpinizma z izrazitim poudarkom seveda na vlogi Slovencev. Toliko za uvod, ki je bil v slovenščini. Zdaj bo sledil pogovor, ki bo potekal v bosanščini, oziroma, če smo natančneje z moje strani, bo to neke vrste mešanica srbo-hrvaškega jezika, kar smo se še učili v šoli nekateri, pa slovenskega zraven, torej vsa ta neka mešanica, lahko bi jo poimenovali kar Jusperanto. Verjamem, da da naj jo boste razumeli. Predvsem je pomembno, da se razumemo in razumemo se še vedno zelo dobro. Skupaj bomo osvetlili zgodbo, ki povezuje vse naše nekdanje skupne vrhove in v bistvu tudi skupne spomine. Tako, Zehrudin, evo, tako, dober dan, hvala, što si me ugostio ovde u Sarajevo. Dobar dan, hvala na pozivu, moje je zadovoljstvo.
mnogo mi znači da možemo razgovarati baš ovdje u Sarajevu. Već smo čuli u gradu koji u sebi nosi toliko historije i zajedničkih uspomena. Za početak, možeš li se nam, slušateljima, ukratko predstaviti? Čuli smo već nekoliko riječi o tome, ali evo, šta kaže Zahrudin? Pa dobro, evo već otprilike si ti pobrojao dio toga što bih i ja rado rekao. Sve ostalo je, evo da kažem, dakle moj život je imao sam sreću da mi je moj djed, dakle, bio planinar, ja sam bio prvi unuk i on me odmah pokrenuo u planine, tako da mogu reći da je cijeli moj život posvećen planinama. I poslije se javio profesionalni interes za novinarstvo, onda sam spojio te dvije ljubavi. Plod toga su evo zadnjih godina planinarski vodiči, različite knjige, putopisni reportaže, dokumentarni filmovi. Evo u zadnjih par godina i ovaj dio zgodovina, dakle istorija alpinizma. A onda od malena sam bio također okrenuti Sloveniji i slovenskom alpinizmu, jer smo mi kao mali gledali uzore u slovenskim alpinistima. I tako da je i moje veze sa slovenskim planinama, ljudima iz planinarstva, iz alpinizma Slovenije zapravo također seže iz djetinjstva. A samo jedna mala digresija da pojačamo tu slovensko-bosansku vezu. Dok sam bio predsjednik Planinarskog saveza Bosne i Hercegovine, Bojan Rotovnik, koji je bio tada predsjednik Zveze Slovenije, mi je predložio da moje matično društvo bude član Zveze Slovenije. Tako da smo mi, moje planinarsko društvo ovdje iz Sarajeva, je članica Planinske zveze Slovenije i mi smo u neku ruku Slovenci, planinari. Da, snažna veza, da? Da, i uvijek ste dobrodošli na naš planinarski dom koji se nalazi na Visočici, pod istim uvjetima kao i u Sloveniji. Ja stavljam se na raspolaganje za eventualni prijedlog neke ture, za neko vođenje i tako dalje. Evo. Da, čuli smo da si bio predsjednik Planinarskog saveza, ali bio si vjerovatno prije dosta snažan penjač, alpinista. Da, moje neke zlatne godine vrhunskog alpinizma su, ja sam znači počeo penjati sa 14 godina i odmah da bih nakon već 3 godine, kao vjerovatno u tom trenutku najmlađi na svijetu, ispenjao sjevernu stijenu Drija. Mi smo tada napisali, opet mala digresija, simpatično mi je bilo u filmu, Andrej Štremfelj je rekao kako je on odabran u ekspediciju na Everest, pa kao mi smo se šalili da sam trebao mnogo puta biti u rubrici Francija Savenca u delu alpinistične novice. Tako i ja sam tad bio u rubrici Francija Savenca, nas trojica smo krenuli u Chamonix te 83. godine. Ušli smo u sjevernu, znači ja sam imao tad 17 godina. Ulazimo u sjevernu stijenu Drija, ja i partner, koji je bio moj nastavnik matematike, ali apsurd je, ali manje iskusan u alpinizmu. On je tek u godinu dana penjao. I vratili smo se, osjećao se loše. A partner nam je ušao u smjer Rolling Stones, ne znam da li su čuo sjevernu stijenu Žorasa, znači ispenjao 500 metara i ispale su mu cipele i sa štanda. Jednostavno je otišao, penjač sam penjao dužinu, vratio se, nije našao cipele. Sad bilo mu nemoguće sa vrha Žorasa se vratiti u penjačicama i on se apzelovo i vratio se. Tako da smo se sva trojica vratili. Nakon par dana on je otišao da ispenje solo Valkeru Steber, a mi smo otišli sjevernu stijenu Drija. I tad je on napravio prvo jugoslovensko solo ponavljanje Valkera. Znači ispred svih vaših onih prvaka, da kažem, u to doba Silo Karo je bio, šta znam, njegovi oni partneri. Eto, to je, da kažem, mala... O kome to pričamo? Ko je bio to? Ko je ispenjao Valkera, kolega vaš? Mukrim Šišić. Tako, da. Bio je onda na ekspediciji isto na Everestu?
Nije, Aha, to je nije? bio drugi, to je bio Muhamed Ših. Dobro, stariji. dobro da imamo ovdje tako. Da, on je stariji od nas 10 godina više, ili možda čak i više, a Mukrim je 1960. godište i on je u to vrijeme važio na jugoslovenskom nivou u solo usponima. Fajtove se sad, pozitivno takmičenje između baš vrhunskih penjača koji su bili tog vremena. Janez Kok, Silvo Karo, koji je bio još iz te zlatne generacije, Slavc. Kozijek, Pavle, da. I onda, tako da sam poslije još, a već sam sam ispenjao dosta teških solo uspona ovdje kod nas. Baš te godine, odmah nakon Drija sam otišao na Velež i solo sam penjao jednu solidno tešku smjer. I onda čujem slovenski jezik pored, kad bilo su dvije ženske. Jedna od njih je upamtio sam zato što je nažalost poslije poginula, Sonja Lanišek. Kao dovikivali smo se malo i odlučili se gore na vrhu sačekat. I pa da onda kao rekla mi je tu je Bojan Polak sa grupom svojom iz Kamenika. Super. I mi odemo tamo i bilo je 10-ak logor penjača i tad su ispenjali 30-ak prvenstvenih smjeri, epohalno, jako lijepih, dosad najveći dio nini ponovljen. I baš sam s Polakom, kad smo radili ovaj film, razgovarao o tome. I tad, međutim, jedan mladi alpinista je bio, tek je počinjao, zvao se voditelj vaše ove reprezentacije alpinističke, Marko Prezelj. Dakle, bio je Marko Prezelj, tad počinjao. To je odlično. Ima tih priča, mislim. Da, ima ova snažna veza između Slovenaca, vas i Hrvata i još šire. Uvijek su bile ove veze dobre u doba Jugoslavije, a i još sad. I u Paklenici smo se sretali. Naravno, da. Sjećam se, tad je bio moj godišnjak, Dare Božić, ne znam šta je poslije bilo s njim. Pa smo nešto penjali tako, u Anića Kuku, tad je ispenjan Crveni strah, upadica od Brida Klina lijevo, El Condor Pasa i tako. Dobro, i kada si onda došao na ideju da ove iskustvo što si dobio u alpinizmu, u planinarstvu, preneseš u dokumentarne filmove, u serije i tako dalje? Dakle, kad sam završio na žurnalistiku fakultet, počeo raditi u novinarstvu, a meni uvijek bila želja da mnogo putujem, da sad tu nekako vežem svoj interes, ali sam vidio jednu ogromnu prazninu na području, da nema mnogo ljudi koji istovremeno i penju i mogu daleko i otići, a da naprave i profesionalan film. I onda se zapravo to samo nametnulo kao ideja. I recimo prvi sam mini serijal od 3 emisije napravio sa Aconcagua, Avantura Aconcagua se zvalo, usponu na Aconcagua. Poslije toga u Sjevernu Afriku. Dakle, to su negdje godine odmah nakon ovdje rata našeg, znači oko 2000. Tu negdje. I onda dotad sam napravio 50-ak različitih filmova, nekoliko serijala. Serijal Mediteranska ogrlica koji je obuhvatio 10 planina Mediterana, po najljepših po meni. Pa taj iz Afrike, sjeverne, pa iz južne, pa iz Sjeverne Amerike i onda trodjelni serijalčić Mount Everest u svom usponu na Mount Everest. Nisam se popeo, morali smo odustati pod vrhom, ali sam ja napravio ovaj serijal dokument, reportažni. I onda kao kruna toga, čini mi se nekako i možda i najvještije da sam to napravio, bio ovaj serijal Vrhovi Balkana. Za Al Jazeera. Da, to znamo, to smo i kod nas. Prvi film iz tog serijala bio je u Triglavu. Makar Slovenija, kao što znamo, nije na Balkanu,
ali možda ovaj njen dio koji pripada Dinaridima, da bi mogao se nekako svrstati, ali uglavnom nije. Ali sam ja iz svoje ogromne želje da pokažem slovenske planine, iz ljubavi prema njima, uvrstio to. Tako da bi se u stvari serijal mogao zvati Vrhovi Balkana plus Slovenija. Eto, to bi bilo pošteno. I u tom serijalu sam snimio 7-8 slovenskih planina sa različitim odličnim sagovornicima, od Vikija Grošelja na Triglavu. Tad nam je dao intervju i Milan Kučan. Imamo snimke gdje on penje slovensku smjer. Preko Slavko Avsenik, nažalost, više nije među živima. I Grega Kresal nam je dao intervju apropo onog svog filma Sfinga i svog odličnog penjanja. On je prvi prosto prepenja tamo Sfingu. Odlično. I onda se to nastavilo od niza nekih, rekao bih, ljudskih i planinarskih, alpinističkih heroja do para Nives Meroj i Roman Bennett. Pa onda smo se vozili avionom, vozio nas je vaš bivši ministar vanjskih poslova, pomozi mi reći. Bilo ih je nekoliko, tako da, on je malo stariji. Prebolio je poslije poznat, potom je po svojim... Peterle, vjerovatno. Lojze, jeste. Da. On je zapravo se, kako kaže, samo izliječio od karcinoma. I potom je i poznat bio po motivacionim predavanjima poslije. On, kako pilotira, on nas je vozio iznad Triglava i to je bio baš moj rođendan, 8.4. Imali smo divne posnetke i govorimo, kako se ti ono rekao, s Esperanto. Esperanto, da. I sletili smo iz Lesce Bled preko Triglava dole na kafu u Bovec i onda se vratili. To mi je bilo cool. Tako mnogo lijepih doživljaja. I 40 tih filmova smo napravili. I evo, sad je red došao nakon toga Himalajski ratnici koji i ovaj Triglav, to sam htio reći, je pokazan na, što je meni jako drago i značajno, jer cijenim taj festival gorničkega filma od Silva Kara i poslije smo učestvovali sa ovim Himalajskim ratnicima. Jedne godine sam imao i čast biti u žiriju tog festivala. Tako, eto, ta suradnja traje. I evo, ovo je, može se reći da je ova priča sa ovim četverodijelnim serijalom o Ju ekspediciji na Mount Everest 79. godine kruna te saradnje tog, evo, te veze neke filmsko-alpiničke. Da. Baš sam vidio brojko više nego 40 filmova gdje si radio o tome, to mislim baš... Ne, to je samo Vrhovi Balkana, a još je... Oko 70, to je brojka koju sam dobio. 60-70, bliže 70. Reci mi, a kad si dobio interes za istoriju alpinizma? Već smo čuli sad u ovom što si nam ispričao da dosta dobro znaš ne samo i slovensku istoriju ljudi koji su penjali i naravno kronista našeg Francija Savenca koji je radio jednu najveću zbirku informacija. Najveći kontinuitet je imao. Da, najprije u alpinističnim novicama u Delu, a onda još na gore ljudje i tako dalje. To vjerovatno znali ste ga i vi zbog toga u Bosni. Mi smo s njim surađivali svi koji su nešto radili, jer on je htio da radi kvalitetno. I imao je veliki interes i on je zvao. I nekoliko nas iz Bosne se s njim povremeno čulo, ko je bio aktivan, javljao mu i on je to objavljivao i tako. Da, slušatelji oziroma poslušalci lahko v naši zbirki pogovorov v seriji Stebri najdejo tudi pogovor z Francijem Savencem, žal že pokojnim, lep spomin na njegovo delo in način, ampak gremo zdaj naprej, ker se bližamo v bistvu glavni temi današnjega pogovora, torej od zanimanja Zahrudina do
zgodovine alpinizma, torej historije alpinizma, došli smo do krune, kao što si rekao, tvoga rada. Reci mi, Trenutne krune, to je dobro. Ne znamo šta nam još vrijeme i život donese. Mladi smo, tek smo počeli. Prije ove ideje za filmom, da li se sjećaš možda još, tad si bio, 13-14 godina, da li se sjećaš ove najveće jugoslovenske ekspedicije? Kako da ne? Odlično se sjećam, ja sam tad imao 13 godina kad je ekspedicija otišla i sjećam se, ja sam već dovoljno, tinejdžer, već dovoljno godina sam imao da pratim te vijesti i meni je to bilo sve tako nestvarno, tako moćno, kao da govoriš o nekim vanzemaljcima. I ja sam, kad bi rekli negdje usponje pa se pate, meni je žao bilo što ja nisam u toj situaciji da se patim, da sam u prilici da mi se mrznu prsti, da ja sam sve to imao u svom, želio u svom hologramu. I želio sam da nastavim nešto u tom smislu. Tako da su moja sjećanja živa na tu ekspediciju i neizmjerno sam sretan što se ovdje nekako kao krug zatvara. Što sam većinu tih sudionika upoznao, s nekima sam postao dobar prijatelj, kućni prijatelj, što su ti ljudi također, njima se duboko zahvaljujem, što su također sudjelovali i sarađivali na scenariju, dakle, bili su aktivni sudionici filma i jako mi pomoglo da, nadam se, da uradimo jedan kvalitetan materijal. Tako dakle da, ako o tome govorimo, da te veze s tom ekspedicijom moje sežu, dakle, u najranije djetinjstvo i kroz život se to razvijalo. Najprije sam i upoznao ovdje kod nas sudionike ekspedicije 2 Muhameda Gafić-Šišić, koji su nam nešto o tome, oni su držali predavanje i tako dalje, a onda nakon njih, kad sam već malo podrastao, onda sam upoznao neke od ovih penjača. Onda kroz da kažem, slovenski dio tog mog rada gore na i penjanja i ovog snimanja filmova, onda sam još dublje upoznao sve te sudionike i onda sam rekao, pa sazrelo je vrijeme, hajde da to iščupamo od zaborava, makar postoje knjige i dosta je toga napisano i evo da kažemo, ne bi to palo u zaborav svakako, jer to je ipak nešto što je istorija svjetskog alpinizma. To nije samo jugoslovenskog i nije samo slovenskog, nego i svjetskog, jer su oči cijelog svijeta u tom trenutku uprte bile u Jugoslovene, odnosno Slovence, i čekala se ta ključna vijest. I dokaz tog uspjeha je i činjenica da je danas samo jednom ispenjan taj smjer. I to čak, ja mislim, ona Manfredova zajeda, pitanje da li je ona ponovljena. To nisam siguran. Od strane Bugara. Eto, to je. Tako da, praktično, godinama sam s tim. Kada si se odlučio za film i kako je onda počelo, kako si počeo da radiš ovo stvar, gdje si nabrio materijale i tako dalje? Već pred kraj ovog filma Himalajski ratnici, koji govori o 50 godina prijateljstva između 2 velika alpinista, Stipe Božića i Vikija Grošelja. Već tad, gledajući materijal koji sam dobio od njih, vezan za dio te ukupne njihove priče, je Everest bio, prvi Everest, jer su oni poslije išli na još jedan Everest, ali ovaj prvi, ja sam se zainteresirao i već tad sam imao u glavi da bi se to moglo raditi. I osnovna ideja je bila da napravim jedan film od 55 minuta, međutim materijala se poslije ispostavilo da ima toliko da bi bila velika kosmička šteta da je ostalo samo na jednom, da to nije bilo serijal. Eto, tad mi je bilo. Onda sam razgovarao sa urednicima i direktorom Al Jazeere ovdje, ove Balkans Sarajevo, oni su se složili, ideja im se dopala i odlučili smo da taj duh jugoslovenski malo
da ga ubacimo i u film. Koliko dugo si radio na filmu? Koliko dugo je trajalo? Kako je izgledalo samo snimanje? Gdje ste sve snimili, ko je bio uključen i tako dalje? Ova šira priča ovog filma, Everest 79. Ja obično radim sa svojim, imam nekoliko saradnika, snimatelja koji su, da kažem, dio tima još od prve emisije. Pomalo se mijenjaju ovi kamerman, jer nije lako nositi to sve, hodati po tim visinama i tako dalje. I tako da imam jedan uzak tim, 2 snimatelja, montažera, jedan od njih je montažer, to je produkcija Input ovdje iz Sarajeva, koja je radila za produkciju Al Jazeera. Neizmjerno mi je važno i veoma sam zahvalan dvojici sudionika ekspedicije, dakle već spomenutima Stipi Božiću i Viktoru Grošelju, koji su pristali da dio svog slobodnog vremena ili dio svog vremena i dio svoje energije ulože da mi pomognu u kreiranju ovog filma, u smislu mnogo je lakše recimo bilo Vikiju da, pošto je zna konkretno sve te ljude, ja nisam lično znao sve sudionike ekspedicije, pa onda ove neke snimatelje, pa u filmu imamo čak i slikara, Francija Novinca, dakle sve te ljude on je nazvao, zamolio ih da dođu i onda smo se i olakšao mi je snimanju toliko što smo se okupili jedan dan u podnu Triglava i zapravo smo obavili tu lavovski dio posla. Dakle, snimali smo sa preživjelim članovima ekspedicije, mislim da su tu možda je jedan falio od preživjelih. I njima svima se također zahvaljujem jer projekti ove vrste zahtijevaju dobru volju svih sudionika da bi rezultat bio dobar. I kad se radi ova dokumentaristika, onda je od ključne važnosti osim svjedočanstava i arhiv. I svako od njih ima neke svoje fotografije, neki svoj suvenir, neki komad odjeće, neki od njih su imali video kao Stipe Božić čiji je video sa vrha svijeta obišao cijeli svijet više puta i to su zapravo bili prvi, ja mislim, video kadrovi s Himalaje s nekog grada, pogotovo sa Everesta. Tako da su mi oni značajno pomogli vlastitim arhivama. Onda smo išli da snimamo u Bosni, u vikendici podno Prenja smo imali ovu bosanski dio ekspedicije i priključio se Stipe Božić i supruga od jednog od Muhameda Gafića, jer sam zapravo htio da razgovaram malo i sa u filmu imamo i bivšu suprugu pokojnog Nejca, koja je također svjedočila, i imamo ovdje Fikretu Gafinu suprugu da razriješimo. I oni su imali neke nerazjašnjene detalje iz tog vremena i mi smo htjeli pred kamerama da oni to razjasne. Malo taj familijarnu dramu malu koju su imali. I onda smo u Zagrebu također snimali sa Vladimirom Mesarićem. Snimali smo nešto malo po lokacijama različitim još radi onih ofova. I onda sam išao u istraživanje dublje gdje bi još imao adekvatnog arhiva. Jer ono što smo htjeli da pokažemo jeste malo i duh tog vremena, tog jugoslovenstva, Jugoslavije, tog jedinstva, dakle ono što ovaj film nosi su i neke univerzalne poruke. Ekspedicija tog vremena, ti dakle, može se reći, to nisu ono strogo baš prvi pionirski usponi, ali i jesu. Dakle, ekspedicije tog starog kova
u kojima je zapravo ključnu ulogu imao timski rad. Dakle, moj uspjeh je uspjeh cijelog tima. Za razliku od danas, kada vlada individualizam i moj uspjeh je samo ako sam ja bio na vrhu. Ne zanimaju me drugi ljudi. Pa dolazimo i do tog apsurda da se mrtva tijela ili da pored čovjeka koji umire prolazi kolona alpinista jer njih nije briga za tog čovjeka, njima je cilj da se popnu. Dakle, do tog apsurda dolazimo i to su neke etičke dileme i tako dalje. Ja sam htio da se vidi to viteštvo, jer ne zaboravimo da je ova ekspedicija prekinuta nakon što je poginuo, nažalost, Ang Fu, jer su bile barem još 2 naveze spremne da idu na vrh. I vjerovatno bi se i popeli, jer to su bili monstrumi, kako su dobro bili spremljeni i kako su bili dobro motivirani. Dakle, prekinuta je zbog toga što i da se to desilo bilo kome, dakle, čak i prije nego što su se popeli na vrh, ekspedicija je bila prekinuta. Jer se na tom viteštvu, na tom moralu insistiralo. Danas toga nema. Eto, to je nešto što je ovu ekspediciju razlikovalo današnjeg. I inače se malo bavimo i tom razlikom između današnjeg penjanja na Everest i tadašnjih ekspedicija. Tad, recimo, i Šerpasi nisu išli prvi i nisu oni postavljali užad. Užad su postavljali alpinisti, stručni ljudi. Ne, danas su Šerpasi ti koji fiksiraju od dna do vrha i do duše. To je kad se radi o komercijalnim ekspedicijama, ima prostora za one koji hoće da penju, ima prostora, ne mora se ići tamo kod ovi fiksiraju uže. To je isto istina. Dakle, i onda pokušali smo da malo začučkamo dublje u te, dakle, da kažem, htjeli smo da humanizujemo, odnosno ohumanizujemo cijelu priču kroz individualne sudbine, ali ne samo vezano za sam vrh, nego i kroz te neke dileme njihove i familijarne i njihova razmišljanja. Pa se vidi da je neko za vrh ne bi dao ništa, kao što recimo je izjavio Marko Štremfelj, do visoko motiviranog Nejca Zaplotnika koji je rekao, to nam opet u filmu svjedoči Mark Zuckerberg, kolega novinar, koji ga je pitao, pa dobro, Nejc, šta si ti spreman da daš za vrh? Kaže, on je mrtav hladan rekao, desnu ruku. To je motivacija koja je bila tada. Znači, od ovih koji ne bi dali ni trepavicu, svjesno naravno. Drugo je kad se promrzlina desi sama od sebe u jednoj fazi, a drugo je kad ti svjesno ideš i znaš da ćeš, kao što je Manfreda znao da će mu se smrznuti prsti. I to je njegovo herojstvo. Dakle, do tog da je Nejc bio spreman, on je rekao ja idem. I o tome nam svjedoči kad su se oni išli u taj jurišni izlaz, njih trojica, braća Štremfelj i Nejc. Braća su bila jako povezana i dugo su penjali zajedno i braća voljeli su se naravno, kao i danas. I kad je odlučio da ide nazad, Marko, je bio kao da je pola njega otišlo i bio je jako psihološki demotiviran i kaže, meni je trebala samo jedna mala, da je slučajno Nejc rekao, hajmo nazad. Ma kaj je niko sretniji od mene. Ja bi strčao dole nazad. Međutim, Nejc je me prodrmu i rekao, idemo. I on je išao stalno prvi. Andrej kaže, on je bio taj motor koji nas je izvukao na vrh. A u filmu smo, ne znam da li je to u slovenskoj javnosti do sad i gdje o tome je govoreno, riješili smo i ko se popeo na vrh prvi.
Ništa ne kaži, to će vidjeti u seriji. Da. Može. Da. I kada će biti serija na TV-u, šta možemo očekivati? Dakle u septembru očekujemo da je... I kod nas na našoj slovenskoj. Da, što se tiče toga, mi smo dakle razvili, zahvaljujem se menadžmentu Televizije Slovenije i njihovoj arhivi, na ustupljenoj arhivi koja nam je jako, jako dobro došla, gdje ima divnih snimaka i koji vizualiziraju ono o čemu nam svjedoče sagovornici. I onda smo rekli, hajde, evo, budući da ste nam dali tu arhivu, neka uđe u razmjenu serijali i Televizija Slovenije će ga također pokazati. Odlično. Čekamo. Što me neizmjerno raduje. Da. Kad si pripremao ovaj film, materijale, sve priče, šta je bilo najteže? I možda neka stvar koja te iznenadila? Najteže mi je bilo koji dio da izbacim. Jer je meni bilo sve interesantno i ja bi to najradije koliko ima pustio, ali negdje moraš reći rez. To mi je bilo jako teško i objektivno je teško složiti kroz 4 tu dinamiku. Da se dobije ta dinamika, izazovno je. Meni kao autoru filmskom bilo izazovno da napravim, nadam se da sam uspio. Evo, radio sam kako najbolje umijem, zajedno sa saradnicima, da postignemo tu dinamiku da bude interesantno. S jedne strane sam nastojao da film aktualiziram kroz različite forme, trikove, aktualiziram u današnje vrijeme, a da istovremeno to dobijemo i ovu istoriju, značajne činjenice iz istorije. Nadam se da sam uspio. Biće 4? 4 po 50 minuta. Po 50 minuta. 50, 51, 2, 3, kako je. To je odlično. Ogromno materijala, ogromno novih i baš dobrih priča, historijskih. Da. Jeste, tu smo, imamo baš svjedoke svih detalja ekspedicije, tu i Vanja Matijevec, tu je i koristio sam iz arhiva Stipetov intervju sa pokojnim Tonetom Škarijom i on je puno u filmu. Spominjemo puno naravno barda slovenskog alpinizma Aleša Kunavera. Njeg imamo također iz arhiva gdje on komentira događaje pod samim vrhom, pošto su tad bili u radio kontaktu i onda on pojašnjava, dakle imamo kao nekog komentatora zbivanja iz slovenskog arhiva, iz arhiva TV Slovenije, tako da nadam se da će biti uzbudljivo. Znam da će biti ovo subjektivno, naravno ne može biti objektivno kad je pitanje o tvome radu, ali reci mi kako si sad na kraju, kad je film završen, zadovoljan sa tome šta je... Moram reći da još poliram ovu 4, dakle nije sve apsolutno završeno i ima još, čak smo radili još par stvari tako da dobijemo ukusniju čorbu, par još zaprški. Ja sam zadovoljan. Uvijek može bolje, ali zadovoljan sam načinom koji je ispalo to i sretan sam zbog toga što vidim da su, mi smo ovdje imali promociju, ja sam izvadio neke highlights momente i imali smo promociju ovdje u Sarajevu pred 600, veliki interes bio i napravili smo mali razgovor, gosti su nam bili braća Štremfelj, bila je i Marija Štremfelj, bili su i naši alpinisti bosanski i Stipe Božići. Vidim po njihovim reakcijama da se njima dopalo, da smo na pravom tragu i da oni kao sudionici nemaju prigovor na taj ambijent. Naravno nisu je vidjeli, ali vidjeli su dio toga. I da su zadovoljni, što je meni, evo da kažem, a i reakcije publike su mi pokazatelj da smo na pravom putu. I zapravo su najbolje reakcije upravo na ono gdje sam se i nadao,
gdje će biti možda malo i humora i tu su različite anegdote sa ekspedicije. Viki nam je pričao je Vanja Matijevac. Oni su međusobno odslikavali karaktere jedni drugih, pa su svi rekli da je Stane Belak, pokojni Šrauf, ters. U Bosni se kaže ters, što znači malo kao ono, nije trpio nered, bio je malo ono kao grub, da kažem, u ophođenju, a u stvari ispod te grubosti se krila jedna nježna i dobra duša. I pa su o Stanetu su malo tračali, onda između sebe kakav je bio vođa Tone, koga je on slao psihologu na razgovor, kako je procjenjivao ljude, kako je uspio da ih zauzda i tako. Eto, ono, mislim da kontrolira sve te ego tripove, jer alpinisti su snažne ličnosti, pogotovo ove najvrhunski, i to nije lako kontrolirati, jer svako od njih je mislio da je tu on najvažniji. I onda taj recimo njegov odnos, naravno, ipak je važno da si na vrhu, jel, svakom od njih, to je san. Ali nije, kako je on postavljao, kako je ustrojio taj vojni, način, taktiku penjanja na vrh. To je jedna besprekorna mašinerija bila i sve govori o genijalnosti Tone Taškarije, stvarno. Ali i svih njih koji su bili disciplinovani i koji su, zahvaljujući tom jednom kolektivnom duhu, bili jedna mašina koja je samljela i uspjela savladati taj u to doba najteži smjer na svijetu, uspon na Everest. A još da kažem da kao eto neku šlag na tortu ili kako da kažem, imamo i izjavu, intervju sa Messnerom koji govori o toj ekspediciji, govori o tome da jako dugo poznaje slovenski alpinizam, da je s nekima prijatelj i da je on bio tad tamo i da je pratio i da je to najteži uspon na Everest. Da, definitivno je to jedan od najvećih triumfa jugoslovenskog sporta, ali bili smo dobri Jugosloveni u sportovima. Te godine je Bosna bila košarkaški šampion Evrope, ali su jugoslovenski tim sa Everesta je proglašen najboljom sportskom ekipom te godine i dobili su sva priznanja i od vrhovnog komandanta i predsjednika Jugoslavije II. Tita, dobili su pojedinačno svako od republička ova priznanja, imali su prijeme veleljepne od dočeka na Braniku, u Kamniku veliki doček, o čemu nam je pričala supruga Nejčeva. I ja nisam znao, recimo, ona nam je tad rekla da je jedan od autobusa brendiran njegovim likom. Evo, ne znam da li si ti znao. Ne. Znači... Već ono vreme? Ne, sad. A sad? Sad je jedan od električnih autobusa. U Kranju? Da, u Kranju ima lik. Ne, nisam znao, da. Ima lik Nejca Zaplotnika i mi smo naravno to snimili. Tako da imamo... Bravo, odlično. Dobro, reci mi, šta bih želeo da gledaoci ponesu sa sobom nakon gledanja ove vaše velike serije? Volio bi da osjete duh tog vremena, volio bi da osjete svu veličinu tog podviga, tog sportskog rezultata. Volio bih da se malo okrenemo i da razmislimo o istinskim vrijednostima, da u ovo doba individualizma i pada svih moralnih skrupula, u čemu prednjače današnji političari, ove oligarhije na svjetskom nivou, i da se vrate tim da zapravo vide da je zapravo najveća vrijednost u ljudskom životu je altruizam i činjenje dobrih djela. I da je najvrijednije nešto što možemo mi da damo jeste da činimo dobro drugim ljudima.
čineći dobro drugim ljudima zapravo sebi činimo najveće dobro, jer se zapravo činimo veliko zadovoljstvo. Eto, to bi volio, to su neke od poruka, a naravno volio bi da se u seriju dobro zabave, jer ima i zabavnih elemenata, da vide eto, kako je to bilo, da steknu što objektivniji utisak kako je tekla ta zgodba te 79. godine na vrhu Mount Everesta i oko cijele te priče. Odlično. I hvala tebi za ovaj veliki, baš grandiozan rat, da si imao energiju i ideju, naravno, u početku da napraviš jednu takvu seriju, film u jednoj od najvećih, ne samo himalajskih, penjačkih, alpinističkih priča, nego najvećih priča u istoriji sporta, naravno slovenačkog, bosanskog, jugoslovenskog, ali naravno i šire. Hvala ti za to. Dragi gledalci, slušatelji, torej dragi gledalci, gledalke, poslušalci, poslušalke, hvala za vašo pozornost, za to, da ste bili z nami, z nama, z Hrudinom pri tej odlični zgodbi Everesta 79 oziroma 79 o odpravi, ki je naše alpiniste pripeljala na najvišji vrh sveta. Kot smo lahko slišali, jeseni se obeta serija, ne zgolj en film, ampak serija v bistvu 4 delov o tej odpravi, odlične zgodbe, odlični materiali in veselimo se. Hvala še enkrat, takole roka in vse dobro. Mi pa se vidimo, slišimo kmalu, spremljajte naš kanal Zgodbe zgodovine slovenskega alpinizma. Hvala lepa in srečno.